zahvaljujući situaciji, govorim malo više. Više od 12 jezika. A ja, jel posebno srpski, posebno bosanski, posebno crnogorski. Ekskluzivno priče koje Srbija još nije čula. U svim sportovima su prisutni cigani, Dobro, ali zašto u šahu nema. I njega je zaintrigiralo, to kaže zašto, pa kažem ko će naterati cigan na 2 sata da sedi na jednom mjestu. Na jednom mjestu, tako je. Romi jako vole žene. Posebno vole bele žene, posebno vole da imaju puno žena, pa i varaju, i skloni su i tako, ne, pa vi se smejete, ali to je tako. Vi ste ceo život proveli s jednom ženom. A nije tako, je. Gost emisije Muharrem Serbezovski. Takvi su cigani, kada treba hladniji su nego Englezi, veseliji nego Grci, tačniji nego Nemci, poslovniji nego Amerikanci. Nemaju bečku školu i nikada ne ljube ruku ženi. Za njih je ipak najbolje da samo prođu pored bečke škole. I kaže, žešći su ljubavnice nego Italijani. Samo ciganin može u isto vreme da voli 9 žena. 9 žena! Što baš 9? Dobroveče Srbijo.